U Rimokatoličkoj crkvi Svetog Franje Asiškog u Kikindi bariton Vladimir Jakšić i Apolonija Detari, koja svira na orgoljama, održali su novogodišnji koncert. Poseban ambijent i praznična atmosfera uticali su na poseban doživljaj, a svakako da su tome najpre doprineli ovi uspešni mladi sugrađani. Posle 3 godine ponovo sam održao solistički koncert u svom gradu, ovog puta nešto malo drugačije, uz pratnju orgulja. Zajedno smo tako odlučili, Apolonija i ja, da pošto eto nikad nije bilo u našem gradu tako vrste koncerta, pa smo eto došli na tu ideju da osmislimo nešto malo drugačije. Izvešćemo barokne arije od Kaćinija, Stradele, Baha, Hendla, tako da verujem da će publika uživati. Svojim prisustvom podršku Vladimiru i Apoloniji dala je i zamenica gradonačelnika Dijana Jakšić-Kijurski. Mislim da je ovo i baš i pravi trenutak za održavanje ove vrste koncerata, zato što uglavnom poznata, čuvena, vokalno-instrumentalna dela barokne muzike se i izvode tokom božićnih praznika, tako da eto nama lepog uvoda predstojećim novogodišnjim i božićnim praznicima. Večeras smo ovde da uživamo, da podržimo našeg sugrađanina i da mu se samim tim i zahvalimo na ideji na koju je došao, kako se svom gradu i svojoj publici predstaviti na najlepši mogući način i da mu se zahvalimo što će nam sigurno podariti predivne trenutke uživanja u jednoj pravoj i kvalitetnoj vanvremenskoj muzici. Apolonija Detari je student Novosadske akademije umetnosti, a Vladimir Jakšić student 2. godine solo pevanja u Ljubljani na Fakultetu za muziku. Prenosimo vam i delić sinoćne atmosfere sa nadom da će se koncert uskoro ponoviti.